Kumsang ni som ni le pahni July ni som ni le pahni ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk le thau cheu ane tunlai khovela chuan kan media rang te hian an thlir ngun berle chanchin thar an chop chu number chu Ukraine ramchunga in dona hi ania amit dion going war tin in dona kalme kara thil thlen dan hi an thlir deuh ranga tuntruma po hian Russia le Ukraine in dona kalme chungchang le hemichevel in dona kalme kara thil thleng chi rang te report kan han nei le don ane Russia in Ukraine aruna hian khovel ramrang te tana har satna thlenlian ber tu chu eile in lamchi food supply chi rang te Ukraine ramchung paltlanga Ukraine longchol mun Black Sea velatranga ramranga anthon chuana thina har satna antoka Russian sipai ta chuan Black Sea Ukraine port zongjong te longchol mun zongjong te chu azabaya an control na hnuai da in an khar sak vek wang ania ANI in report an pek dan chuan voin hian US top official le Pakistan top official ta chuan Pakistan in he in dona wanga food security lampanga har satna anto lian tak mai chu sut kian dan tur ngai tua soi ho turin in huna an nei dona heta hian United States Deputy Secretary of State Wendy R. Sherman le Special Assistant to Prime Minister of Pakistan Ambassador Tariq Fatami ten in biakna an nei don ane US Deputy Secretary of State Wendy R. Sherman le Special Assistant to Prime Minister Pakistan Tariq Fatami te hian voina in biakna an nei na tura hian Afghanistan ramchunga tolchung boina le meichia telaka leilan taka Afghan sarkarina rorelna akal puitak chungchanga boruak monom taka akal thaina turle Afghanistan sarkar nen hian engtiangin nge in biakna an nayanga Taliban tenen hian thohona thajok naya Afghan ramchunga hian amma anloin tiam to anga Afghan meichia ta chu boruak monom tak noya zalen jokin engtin nge chua zalen ani thayang ti soi ho ani dona tin Russia in Ukraine runa wanga Pakistan in food security lama har satna anai chungchang an soiba ka hian khovel pumpui huapa food crisis lo thleng mek chu engtiangin nge sut kian ani thayang ti chu soitun antum don bok ane India media lian tak mai The Times of India in voin chun dar som pani vela report an pek danin Russia le Ukraine in dona in anghong kalzela khovel ramranga mi maktadoi tam takin eile in lama har satna antok chhomeka khovel mun ranga heng mi puita hian eile in tur tla chamin ngai thut thai din huna anding ani antia hewang hian Black Sea longchol mun rang ta chu Ukraine ramchunga tanga an thlai tharte thon chuak thai turin hondan kong ngai tu ania voin hian Russia le Ukraine chuan hemitan hian inramna thuthlung an sign don ni in an reporta he report an ron ti chua hun hi India taima chuan voin chun dar som pani le minute rukvel kha ania Black Sea longchol mun ta hi hon ani thaina turin Ukraine le Russia hian engang takin nge inremna an siam don te ro chu report kim chang tak pek ani lawa Ukraine hian an pom turchin enge mozat aomin rin ania ma se chung chu puanzar ani lawa The Times of India hian an report zeldan chuan Russia in Ukraine aruna wanga international food crisis lian tham taka lo thleng mek hi Russia le Ukraine hian he inremna hi voina an saina anti hlo thling chunjom thei ani chuan khovelin eile in lama har satna atomek chuan zia omlam apan nge anrin thun soya masetuna global food crisis lo thleng mek khi Ukraine ramchunga tanga thlai thar chu tam tak mai an supply thin chu tundin huna chuan ramtanga thon chua tur hi thranem tak an nei tolawa achan chu indona wangin mipuiten na an thok theilawa thlai thar chi rang ramdanga thon chua tura an lo check khol sa tele tuna mi puiten an thar chua bel tlema zong tanen hian Ukraine ramchunga tang hian Black Sea longchol mun kaltlangin ramdanga thon chua thei anin baisaya hei hian tundin muna khovelin eile in turlama har satna ato tam tak chu tlema zong tala asut kian an baisai ane Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan voina hian hein biakna hinai ani dona nimin lampanga khan Russian President Vladimir Putin nen hian he in biakna an nei tur chungchanga hian meeting kan lo nei towa Russia chuan in biakna tana inremna tur thuthlung an chhop chua ta chu apom ngai don ani atia ma se Ukraine hian an pom le pom lo tur hi
media rang te hian an soi chiang lawa Ukraine tan hian Russia in pom tur a chop chua ta hi pom thei ani donem ti chu riat alani talo ani he in dona wanga khovelin ele in turlama harsat na atomek hi alian tham to hlea Uyan News Agency le The Associated Press ten report an pe ka phai chuan ele in tura harsat na khovelin atomek hi global food crisis tia soi to mai lowin massive global food crisis tia soi khar ani toa khovelin ele in turlama tlak chiat na antomek le harsat nan tomek hi alian tham to hle tina ania Sky News Australia in report an pek dan chuan khovel pum huapa hetianga ele in turlama harsat na lo chuak hi tunma in atheng jan jan ngai lawa Ukraine atang hian grain lamchi thai thar chu chi rang ta chu thon chu atam hlea mase indona wanga thanga zat mai anram chunga boina anto nuwa le Ukraine longchol mun jong ta chu Russian sipaiten unblock vek ta ka wangin Black Sea kaltlanga ele into ram ranga longmanga anthon chu thin na chu thali don mai Ukraine ram chunga tang hian thon chu thai ani to lawa hei wang hian African Commonwealth pui ram rang te baka Pakistan te Egypt te le Middle East ram then khatten harsatna antok meka voin thleng hi chuan he in dona in anghong ele in lama harsatna tok mekhi khovel puma hian mi makta duai tam tak anom toa Ukraine longchol mun Black Sea mi zongjong hi honvek ni in Ukraine ram kaltlang hian ele in tur supply hi Black Sea kaltlang in thon chua ni le ma sela tundin huna chuan hei hian khovel boina le mamo hi apuruk tak to don lawa hunrai tak chung chu ram tam takin ele in lama hian harsat na hi antok chun zom dona thali chung zat mai an mamo khop lak lu tur nei to lo ram rang te hian voile khata an mamo tok hi an muthut thei don lawa ma se harsat na zual chu apuruk ngain abai sei omani antibok voina Black Sea longchol mun jong te ele in tur thon chuana tana kong hon ani theina tura Russia le Ukraine in remna unsigned tura hian rampani chawin sign lowin Turkey President le Hemitana Manasataka lola thin tu UN Secretary General Antonio Guterres ta chuan ming unsigned vedon bok ane UN Secretary Antonio Guterres hian asaidan chuan Ukraine chaw hi Black Sea kaltlanga ele in turlam chi thon chuak tu ani lawa Russia po hian Ukraine longchol mun rang le anmani longchol mun atangin Black Sea kaltlang hian longmangin thai thar chua chi ele in tur chi rang ta chu thanem tham tak mai khovel ram ranga anthon chuak ve boka chu wangin rampani ta hian he in remna hi anpom thei hani chuan global food crisis kan to mek hian zia omlam apan chodon ani atia Russia le Ukraine te hi aki poimo tak mai ania ele in tur lam chi jinga hian huit le rice Russia le Ukraine atang hian Black Sea longchol mun kaltlangin tuipuya longmangin ton makta duai somni le panga aya tamma anthon chuak thina khovel ramdangin huit le rice anthon chuatanga chut chuan Russia le Ukraine te hi key exporter ania khovela thon chuak number ta jingami ani wangin tuna hian Russia chuan longchol mun jong te ablok tak veka wangin khovelin harsatna atoka voina inremna anzia tura hian inremna tlon tling taka zia ania lotling taka bozui ani ngai po kan bai sayani ati mase The Times of India hian report unpack danin Moscow chuan hemi chungchanga hian confirmation engma tunthleng chuan alati chuak lawa inremna thuthlung hanjia hun tur hi voin ani toa mase Moscow tang hian engthuma don alani lo wangin Turkey President Recep Tayyip Erdogan hian Russian President Vladimir Putin hi inbiakna alo nei pui toa khata khachuan President hian apom ngai turangai ania mase he in remna tur chungchanga hian voin chun darsom pani apel thleng khan Moscow chuan thule hla halanai mi lo wangin he in remna thuthlung unsigned turatang hian Russia hi ain nuk dok le time ni ti chu media rang te point an report ani Daily Mail UK chuan report unpack danin hetianga ele in lam thon chuana tur kong honle na tur chungchanga inrem na thuthlung ziak tura hanin buat sailai mek hian inrem na thuthlung hi lotling takin zia thei aningem te chu khovela zona lian tak anita voina hian Kharkiv khopui chu Russian sipaiten bomle missile tam tak mangin hanbeile ta Kharkiv daifema om Ukraine sipaita chuan frontline na Russian sipai ronlut ta chu lo beile tin
M7 try howitzer mangin Russian sipai te hi an lo chang le ta he chan le na hi anat em awangin Russian sipai point nunna an chan nuala Ukraine sipai te point nunna an chan nual boka Kharkiv khopui che vela hetianga thil athlen mek lai hian inrem na thutlung hi zia thai anilo mai thai ani antibok kan chanchin thar ronpon ta ka khan Donetsk region chunga te Kramatorsk khopuya te Russian sipai te hian school hanbom chiata wangin school building hi achena sahlea hemi tranga mipui tang tele school building chimina achim nan le anhoya tang mek te chanchua na thokhian Ukraine rescue worker chanchuak tu pol ta chuan na anla thok mek jela Ukraine mi le sa thile liam anom nual boka civil mi poisai lo te ania heng chiat na rap thak tak tak mai Ukrainian atomek lai hian Russia le Ukraine hian inrem na thutlung hi ansain thei tak tak angem ti chu zo na anita ni tin ansoya Mase Turkey President Recep Tayyip Erdogan thupuang tu Ibrahim Kalin chuan voina hian Istanbul khopuya Turkey President le UN Secretary General Antonio Guterres te kai khroina hnuaya Ukraine le Russia te chuan ele in lamchi thon chuana turin Black Sea longchol mun zongjong honvek turin inrem na thuthlung ansain donani tin thuchua asiam non le thung ane mase hetiang inrem na thuthlung hi soirik ni fo masela Russia hian aman aram chunga tranga atam thayang ber huit le rais ta hi thon chua ani thaina turin he kong hi adapa mitam takta chuan angaya expert and Daily Mail UK hena report unpack dan chuan nimin ninga ni July ni somni le pakhata khan in biak na hi kalpui turin malak tran aloni dai towa mase nimina thil thleng kha thil du amlo tak mai ania Eastern Ukraine Donetsk region chunga Kurakove town chengten huit le rais anthar chuana munzau tak mai chu Russian sipai ta hian bom mangin han baya helai muna huit le rais lak mai thaya omto chu azat ve aya tam dai akang ral towa Ukraine kangthal tu pol ta chuan thei top choin he kang mai chuak hi thelmi tumma sela huit le rais ta hi seng mai thei ani towa akung te po aro vek to wangin kang mai hi akal chak lea kangthal tu pol te hian an thel lei theilawa tun thleng hian ram hi alakan belzela thai tam tak akang chetowa heiwang hian Donetsk region a thunai tu ta chuan Kyiv hian Russia nena inram na tur thuthlung anzia tur hi ziak lo mai turin andu thu thuchua ansiam bok ane voina khan Kharkiv khopui chungchu Russian sipai te hian bom mangin han bai boka hetianga han baina hian Kharkiv khopui chunga cheng civil mi pathumin nunna anchana mi somnile pathum lain hliamna tak antur bokani tin report ania Regional Governor Oleg Sinegubov chuan hei hi nunronna thillan tirna ania civil mi ta muna Russian sipai te hian bom anron thak ranga heti chunga Russia nena inremna nei hi thilti chi anilawa Russia hian anhraldu ele in tur chikrang rang anda khom chemai tur ta chu anthon chua zo nuwa Ukrainian athon chua ve tur hi engma anrem ti don lawa voina Kharkiv khopui chunga rong taka civil mi poisoi lote anthana tang hian Russia hian Ukraine laka hian zangai na anai lawa engin remna ma hi Russia hian apom tak tak lawa antana thatur le lok tur china chau ma anla a heiwang hian Ukraine hian kanram chunga tang hian huit le rais thon chuak tur hian kong akove don lawani ati nizan lama khan Britain MI6 intelligence service sa anho tu luber Richard Murchuan thuchua asiama Russia hian Ukraine haruna hian nimin ningani thleng khan Russian sipai singkhat sanga veljat chu anthi toni atia hetianga Russian sipai te thanem tham tak mai anthi na chan hi President Vladimir Putin chuan asipai te nunna chu enga ma angai lawa nunna tam tak chandon ma sela rang taka Ukraine ram chunga hian ne na achan theina turani chuan asipai te hi munral muang lo tak le Ukraine sipai te laka him lo taka po kaldon sela athon lut zela heiwang hian asipai te nunna chanin civil mi poisoi lo te thisen tam tak chuak don ma sela President Vladimir Putin hian chu poi atilawani ati heti lai hian Russia nena thohona thatak nei Russia in Ukraine arun tran tir don poa anram chunga tranga Russian sipai te anlu remte tu le an sipai te po inrola anpu fautrin Belarus President Alexander Lukashenko chuan AFP News Agency nena interview anaya
AFP News Agency hian an soidan chuan Russia tana strongman Russia tana rinomle ngettaka dingthin Belarus president chu komna kannaya President Alexander Lukashenko hian Russia tan hian ngettakin Belarus chu ading zeldonani atia heibaka hian khovelina hriat lo kan thurwal pui rameng mozat anom boka chungmi tana chuan Russia kianga hian kanting zeldonani atia Belarus president hian Russia kianga hian kanting zeldona mase chuti rol chuan kan malok nai taka hian nuclear indona nuclear war chu thlengmai thaidin muna kanting towa mase chu indona rap thak munalu chu thil tulber anilawa kan maloka nuclear manga indona le innekton na nuclear escalation hi alo thlen mai lo na turle chumilaka inven na tur chuan Moscow le Kiev hian inbiak na annei ngei atrulani atia he inbiak na hi manmo takanei anilo chuan nuclear manga indona hi achuak ngei donani ati France 24 in report an pek dan chuan AFP nena Alexander Lukashenko interview na chungchanga hian President Vladimir Putin ayo in Belarus president hi atrong chuakani antia nuclear manga indona hi Russia chuan apoma aim paitoa mase chu Russia po hian angai ngam chialawa chu athlen lo na turin Kiev nen hian rang taka diplomatic channel inbiak na hi kalpui anduni ti ansoina ane antia Belarus president in AFP News Agency nena interview anaina hian Western power anti Western hoten thil anti thaina chu Ukraine ramchunga hian anlantir dan chu asang chomek zela Ukraine sarkar tanpuina tanle Ukraine sipaitan anmantur ralthuam anthon lute sumle pai anthon lute chu chaktakin ankalpui meka heti rol hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipaita hi kanram chunga tanga kannor chua thaina turin tunaya chakjok khian heng ralthuam le tanpuina chi frang ta hi khifa rang taka halo thlen thaina turin Western ram frang ta hian ngai tuna thar seng turin angen boka heng jongjong hian President Vladimir Putin hian Western power so na lian tham tak maya kalpui tak hi boina lian zoka in nulu nge atul donani ti hi Russian President Vladimir Putin chuan angai dan ania Western ram frang ta hian Ukraine ram chunga ral thuam chi frang anthon lu chanle na tur hian nuclear ral thuam man hi atul hun aum ngai dona chu athlen lo na turin Ukraine le Russia hian inbiak na harang thayang parin annei atulani ati Belarus President Lukashenko hian asoi zeldan chuan nimin ningania khan Ukraine sipaita tha ti chakna turin Britain chuan thutluk na thar asiama chu punjar ania military supply chi frang ta chu ti tam atum dona ralthum om khawle lom tak mai artillery chi frang tele drone zachuang zat mai ta chu Ukraine nena hian pek atiama anti-tank weapon chi frang te po rang takin tunkar lawam tura hian azawain Ukraine ramchunga thlentir vek antum donani ti anpuang zara hei hian President Vladimir Putin chu ati thinrim hlea Ukraine ramchunga special military operation akal puimek hi topsanin Ukraine laka hian indona puitling apuang mai thayani ati voina Belarus President Lukashenko thusai jongjong chungchanga hian Daily Mail UK in report anpek chunjom dan chuan international law noya hian ram frang ta hian Ukraine tranpuina tur hian ral thuam chi frang hi aleya lei tir lowin athlona supply an pek hi khwa khir anilawa zalen takin han pe thaya chu Russia po hian chiang takin aria mase tuna anaw laber Western le US na ral thuam manga Ukraine tranpuina kan pek jongjong ta hi Russia chuan remchanga mangin Eastern Ukraine abik takin separatist rebel southern uncontrolled hoya hunrai tak anlo dato Luhansk province le Donetsk province ate hian railo te a ne na anchang thuaidona achan chu Ukraine sipaite omna mun nilawin rebel southern anthunun na hoya anda hi Ukraine sarkar chuan rem aloti sakto wangin heng province pania te hian Ukraine sipaite tan chuan chet ngaina aumwak lawa Russian sipaita hian hunrai lo te a anla to dona mase Ukraine ramchunga unfocus lian ber chu Donbas region ringot nilo Ukraine rampumpui hi lakvek Russia chuan atuma
hetianga chet na hi khovelin adem lo na turin western ram sang tele trangrol polten ral thum le sum le pai manga tanpuina unpack thin ta hi athin urchan anga soin Ukraine mun dang hi focus atum le dona chung mun te an bai huna chuan in soi filim na turin US le atho pui trangrol polten ral thum unpack thin ta hi amai phina ta na man atum ni in alangani ti in han report ane nimin khan Ukraine le Russia indona kalmek chungchanga hian block summit nai ania block summit tia han soi hian European Union summit ani deu bara European Union member ram hroi tu te in mu khom na ania he block summit hian thutluk na lian tak mai an siama tunkar chung hian European Union chuan Europe khomol puya ram sang ne na tranga Russia in gold alak lu thin le alai thin ta chu tuna tang chuan ti top sak ani to don ani antia heba ka hian Russia in bank anai lian tak mai Russia largest bank tia an soi thin ta chu hrek na an ta chun jom ngal don ani ti an puang boka heba ka hian an ming an puan jar lem lo Syrian mi somvel ne na sanction hi pek ani boka hengmi telaka hian European countries zonga anjin lu thailo na turin visa zong pen ani tur thu an puang boka European Union block summit hian thutluk na an siama hian Syrian mi som laka hrek na an kalpui tel hi achan an sai fiadan chuan heng Syrian mi som ta hian lo naya Russia ta na Ukraine bai turin mitam tak an cher chuaka heba ka hian mithren khat ta chu Ukraine mi poimo top diplomat tele Ukraine sipai officer poimo zwal ta chu that turin training an pea heng mi ta hian lo nain heng an target ta hi tunthleng hian an verengani ti in an pu bok ani hetiang hi ani wangin Israel chuan thu chua an siama heng Syrian mi tual that tura an roi machinery so ta hian an target lian ber tur chu President Volodymyr Zelensky hi aninge yang antia chu wang chuan Zelensky ven him na tur hian Ukraine chuan Israel laka hian President Volodymyr Zelensky hian ama veng him tu tur aduni chuan Israel sipai tha chi sang zinga adu du hi demand asiam thaya Israel chuan chu apom donani tin an puang jar bok ane hei wang hian khovel media sang ta chuan Syrian mi lo naya tol that tura an char chua mercenary saulaka hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chu ahim talo hleni ti atilanga Ukrainian Presidential Palace le President ven himna chu red line a ti san ani thu an puang tabok ane hetiang ani mek lai hian The Times of India in voin chun dar som panhi le achan vea report an pek danin Kramatorsk khopuya trangin Oleksiy Yakov civil mi volunteer in pe humanitarian aid worker chuan Russian sipai ta chuan voina hian Donbas region chunga Donetsk province le Luhansk province chunga te beipui hanron thak le ta heng beipuan thak na zong te hi civil mi te antam na mun industrial area te ania Russian sipai ta jinga hian Donetsk le Luhansk region a separatist rebels so ta chu antel vea heng separatist rebels so ta chet na hi arongin khovela hian kan la mu jan lo thil ania munle muna civil mi ta chu an ka phluma an mai chana ngai an silai mangin an ka pa hetiang ma indona nunronna an lantir na hi soifia thiam ahara he indona hi zangai na le khongai na telmi alawa indona ania khovel ram sang ta hian ti top tumin malama sela ol sam tak chuan ha top don lawani ati Oleksiy Yakovian a report zeldan chuan Donbas region a town le thingtlang khuwa ralmuang takaom ta chu Russian sipai ta hian frontline a ron mangin indona muala an ron chantira heng thingtlang khuwa le tauna ta hian sipai te po anom lowa mase Russian sipai ta chuan voina hian bom tam tak heng khorang hian an thlaka thingtlang khuwa le tauna cheng mihring nun na chu lutna nei mi lowin ni tinin han la rang thina tunthleng hian civil mi ta tha chu bansan lowin an mai chana ngai an silai mangin an kaptani ati Regional Governor Pavly Kyrylenko chuan voina report apek danin helai area vela hian civilians zaruk zat mai nunna anchan towa Russian sipaitan indona chu rong taka an kalpuya wangin civil mi sangkhat zaruk zatin liam antur to bokani ati heba ka hian Russian sipaita chet dan hi aron em wangin Ukraine sipaita chuan mi puita torna rap thak tak athlen zui zalo na turin nung tol zai anrelta
Luhansk province chunga tanga in nu do na an kalpui nuwa khan nget lo takin Russian sipai ta chuan Luhansk province chung hi anop na hnuaya anda ma se Ukraine sipai ten an du du huna an ron bai thina wangin he region chunga hian in dona ni tinin achuak ranga Luhansk region chung Russian sipai ten an lakang chia khan tuna hian Donetsk region chung hi lakle tumin an bai meka Donetsk province chunga local resident anti ami chengte omna mun chu Russian sipai ta hian Luhansk region chunga an bai ang chia khan an bai le tranta thina rap thak tak tak mai le liam rap thak tak tak mai te athleng ranga Donetsk province chunga Torex town na Russian sipai ta hi voile khata an ron lut thuta Torex town chung mun tam tak an fan kwal nuwa an chuak le a ti chuan Torex town le a chevel hi Russian sipai ta chuan missile mang le rocket mang te heavy artillery chu sang mangin an ron kap zuita nasataka Torex chevel hi an ka nuwa minute railo te achola Russian sipai ron lut te khan Russian sipai te khan mine bomb apo hun tur set savek chu an lo kama Torex town chunga hian bomb apuak ta chu maya heiwang hian civil mi ten hliamna tak tak mai an tura civil mi poisailo parukin nunna an chan pha boka hei hi civil mi te beina dik tak ania Torex town chunga hian sipai te tu ma anom lowa Russian sipai ho an lo lu po khan Ukraine sipai te anom lo ti chu chiang takin an hmuwa lokap le tu po anom lo boka ma se heng mine bomb te hi time clip na in an lo kam veka ti chuan apuak zui ta chiama a in dotin Torex town chunga hian bom puak ri chu hriat tur awm deuh renga heng bom manga civil mi poisailo an tha tak mi paruk tele hliamna tak tak mai tur civil mi tam tak te hi an hliam po mu hreom le rap thak tak te ania an chung te point en po an en ngam lo hialani tin asoi bok voin lama indona mun kan sei sang ba ka khan voina indona achona sat zolna mun ta chu Kharkiv region chunga Kharkiv khopui Russian sipai ten ronpei antum nalama Ternova khopuya inkanarap thak tak mai achuaka mase heta hian nunna chan le hliam an omri lo ni in soi ania Izum town le achevela Russian sipai te le Ukraine sipai te inkana munthum ngota aum boka Slovians khopuya inkanarap thak tak mai achuak boka Slovians khopui zat bevel hi Ukraine sipai ten anop na hnuaya anda Slovians khopui za vedang chu Russian sipai ta hian anop na hnuaya anda boka mase hei hi opnget tak tak nilawin indona anin norton mek na ani wangin atu zokin nge Slovians a hian nena changton ti chu hriat alani talo ani Severodonetsk le Rubisne khuwa te inkana nasatak mai athleng boka hengmun te hi Russian sipai ten anlua chungvek ani toa mase Ukraine sipai ta hian norchua tumin anbai fowa Lysychansk khopui chung le achevela te Liman town le Bakhmut town ate Russian sipai te le Ukraine sipai te inkana azwal na sa hlea Popasna khopui te Lysychansk te Bakhmut te hi Russian sipai te chuan ground na ronlu chillo masela vanbo ruaka tangin missile le rocket mangin nasatakin anron nuaya Kherson region chunga Russian sipai te le Ukraine sipai te in beina rap thak tak athleng mek boka tunkar chung hian Ukraine sarkar le Russian sarkar lam hian ground na in beina mun sang le vanbo ruaka tanga Russian sipai ten an beina mun sanga civil mi nunna chan le hliam tuar omzat te ahloma report an pek bakhi mun sanga nunna chan le hliam tuar omzat hi report kim chang an perilo ani ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channela hian chanchin thar diglerin tlak tak tak nen dam takin kanin tongle theu donia